Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanela, I'm of course continue na playing kona. Yeah, between Gagash and also psychology. Previous, I'm sure, of course, I updated inside that psychology. Yeah, of course, how combisa the Matova Gawas must back off, how comes on Jejun and 5K and stuff like that. How comes on Bifi then against Gagash and stuff like that. So Gagash, of course, I have a live, unfortunately, video. I even a moya shenen. So, that next section you carrying at I take a directly kuna moya swinene hi ngo vheta hi tlula hi ya ka the latest update because I'm not able to keep up the updates ta ku tshama ti ri busy swinene hi ngo vheta hi ya ka the latest update laha ka sungula of course ra ti 8 ta April ka fiki vona Gagash a fika tsala this post va kombisa ku ni n'wi rhumele clip a nga xavi vanhu lavo xavisa miri a humesele Rosa mali wa swi twa hi psychology a tlhanguteka loko se hi fika hi jeka kwalano a swi vona kona ku hayi Gagash i sendele message ka psychology last time loko va vulavula ku ri la last time psychology a sende message hi 2024 kwalano then a zame no fona hi 2025 xi kha xi ignora na Gagash kwalano so hi khe hi cheka le henhla of course hi 2024 a swi vona kona a fike ku tsala ku hayi my brother, hope you are good. Please make a plan for me for your birthday celebration. I want to help you celebrate your birthday. Please, big guy and stuff like that. And show the management. Yes, I encourage you. I'm going to job. Of course, this show and then Gagash la asa show kwala nuko ifa komsa the mata ko nuko romele clip nyumanyana e umesela Rose mali mununku yeah, munlonkulu and stuff like that, okay? And then continue the lanua machine Gagash fika komisa timhaka ku xi sanda tinsimu vula psychology ni swi vona ku lani no waste nkarhi a ni zi ni mpfula ni nga ti onhela siku hi ku boreka hala ku cheriwa flu mina tu fi pfula ku la swilo hamseka a sende tinghoma a kha sendela Gagash a xi pfula no pfula Gagash ya ne ya ta vuya then from there kuva ku na record la Gagash nga komisa timhaka ku hi loko a khensa 2000 rand a khensa ingaku o khensa vutomi ka Xikwembu okay hi ta ku legenda ngwenya muna umininyana man a ni nga ri ka network man a nga ri ka network no mi ri ku tlanga yini ngwenya mina no yele ngwenya no yele ngwenya na khensa ngwenya na khensa swinene na khensa n'wana munhu na khensa okay evidence hi move eka psychology ivi responda psycho ka mhaka leyi a hi twini ku yi kombisa hi ku yini la sure pari pipipo para pa pepe wa tiva wena n'wamlomo u ni ku byela boy u ni ku byela ta wena mina wa vona that's why not call ta wena nkha ni titshika a ni titshika cause of swi sweswo swa ti 2.5 ta wena a ni nga yi lavi ene mali yeleyo a ni nga yi lavi at all and ko va na munhu wa loyi wena a wu vulavula na yena loyi mi tivaku ku mani mina xigigagika xa wena a ni nga ri ka xona nakan'we cause of vhele a ni nga swi lavi kumeka ni ri kona la a ni nga swi lavi at all se na hlamala loko i famba i humesa ti-voice note teto ta mina it's like na hlamala cause na swikholwana swa wena i tshebula kahle cause efonini vhele ni nga swi khomi leswiya a ko va na munhu loyi wena a wu vulavule na yena kumbe ni fanele kumeka ni ri kona ka xigiga xa wena xexo i la ku nyika 2.5 ene a ni nga ri pfumeleni mina a ni nga ri pfumeleni ene swi sweswo hinkwaswo sweswi nga kwalano ka sweswo i timhaka ta mfana wa loyi a wu n'wi rhuma ka mina i n'wi byela ku mfana byaka la ta ene xin'wana xa kona ni vulini from the beginning ni ku a ni ndlela tifene ta mina that's why ni kumeke ntini da wena xa wena i ku tirhisa tinqambi ta Matsongo boy
hi lexi kota ku xona ntsena wena i kota ku abusa tinqambi ta matsonga i ta kota ku famba ya nghena ka ti-Facebook va ku he pfonyopfonyo i mbala ngopfu he pfonyopfonyo swi mbala ngopfu timali teto i timali leti a wu fane hi hakela ti-artist cause wena kwalano a hi swi swa wena swi sweswo was it is wena it's your i middleman and middleman ya kona leyi nga ku yi tirhiseni hi tirhisa hi ku luta tinqambi ta ka Gaza i lexi kota ku yona ntsena ku luta tinqambi ta ka Gaza ntsena wena swi sweswo hinkwaswo a hi swa wena a swa wena swi sweswo ku na n'winyi wa swi sweswo loyi wena i kotaka ku ya ka yena fiki n'wi hembela ku ni phuke swivhonyovhonyo hi mali leso swivhonyovhonyo hi mali leso a teka mali n'wana vanhu a ku nyiketa loko a ku nyiketa mali yeleyo i ya rhoba tinqambi eka mina mina ni ta ku nyiketa 2.5 eka mina ni ta ku nyiketa 1.5 that's why ni ku byela ni ku hembo i va lutile it's enough i va lutile it's enough but Okay, I think msapho yi nga yena point mkona ku nga ku ri beef I think I kind of feel like minkarhi yin'wani yi nga yena point yi nga yena point ku swi nga maybe swi kha swi humelela leswi maybe mi kuma ku yena ku hayi artist yo karhi yi charge 10,000 ivi a humesa 2 point something ivi a benefita na yena loko mina ni kha ni languta I feel like it kind of like makes sense. It might make sense that way, even I have a profit available as an event organizer. So at the same time, it's basically down to that artist. So look, the artist that's no amount. Wow, don't benefit Gagash. I feel like it might be true. Go and a professional bad. Somehow maybe. Sorry, voice note ya wena waloyi a n'wi rhumini ku a invite mina ka xigiga xa wena xexo swikolo swona no swi tshika hayi ku wani yinini na loko ni vulavula na wena a ni vulavula na yena munhu waloyi a ri la kusuhi na mina ka ku zamanyana ku va na munhu a ni nga ti mina ni ta cinela 2.5 ya wena nande na loko ni ku thanks i thanks ya because of munhu waloyi a n'wi rhumeteleni ku a ta ta ni juta ku ni ta cinela 2.5 xexo sweswo i swi swa 2.5 ene nga tolovela ku famba yi chela ti-100 ka akhawunti ya mina nande nga tolovela ku famba yi chela 100 za wena ka ti-akhawunti number ta mina a ni ku nyika account number because of damani waloye eka n'wi rhumata ka mina hi yena loyi a nga endla ku i dzeba na account number ya mina wena se no antiku lexi xi vulavulaka yini cause i luta vanhu wena lexi xi kotaka ku wena i fanele luta tinqambi endla swigigagigani ku i ta kota ku ya posta laya ku hembala ngopfu you're the middleman man wena mapfonyopfonyo wena wa milomo ya mathingo you're the middleman i ya nchumu wo tikumela ya salari ya le ya government leyi holaku yona and then i kota ku ta yi ta tlharhela tlhelo i tlharhela Gaza i roba vanhu tanani ki nyiketa vanhu ti 2.5 i nyiketa vanhu ti 1.5 loko a lahlile ku nyiketa ti-rider se no i loko famba i humesa i swi sweswo ku he yinini e boy mina ni na wena i swi tiva ku mnomo ya le ya madingu a ni nge ku tshiki boy na maxaka ma wena a ni nge mi tshiki ni la ku mi teachanyana something that you don't know when I are the middleman and vanhu van'wana you don't know ku you are the middleman na mali leyi bukaku ta artist yona it's not your money i mali ya vinyi va mali lava nyikaku wena ya va hembela ku he ni ta buka swivhonyovhonyo hi mali leso ta buka swivhonyovhonyo hi mali leso ivi munhu waloye i fambe ya n'wi vhonyovhonyo i n'wi hembela tindleveni i n'wi hembela va pfumela cause va langa ku cina na van'wana ivi i teka i va nyiketa ti 2.5 ivi i teka ti 5,000 leti ya ti kolekaku ka ti-artist leti ya kumbe 10,000 ta ti-artist ta vanhu ivi i kota ku ya xava swiguxaguxa i swi mbalaku i tlhe i suka i ya rhasa ka social media i rhasa hi swi sweswo swo ka swi nga ri swa wena nyuku wa van'wana phela leswi nga ku swi endleni i mbabva ka mundeni mbabva yin'wana yikulukumba ngopfu i mbabva yin'wana yo nyangatsa i mbabva leyo yo nyangatsa yo tlhina i mbabva yin'wana yo tlhina yin'wana yikulukumba ngopfu mbabva ya hlangi wena mbabva yi hlangi i mbabva yin'wana yikulukumba ngopfu mina ni nga ku tshike boy hi n'wamlomo na ri na wena ni ya wena nghomeni nonsense yeleyo hinkwayo wena i fane yi hela na ndi ku la ku famba i pfuka hi tinqambi ta ka Gaza i xanisa vana va ka Gaza wena tiakhanta ka social media la he ni mbalambala ngopfu i mbalambala ngopfu a yi nga mbali hi salari ya wena yeleya ka mfumo a yi qualify no qualify a swi nga ta endla no endla xexa salarani xa wena xexi xi holaka ku phuriseni ku nga famba endla swilo swi nga ku swi endleni swi qualify cause of le ku tekeka timali ta vanhu nyuku ya vanhu vana va mani
va cinela mahala ka wena vanhu wena ke endla mali he ku na gigi leyiwani so he ni ta phuka mani so n'winyi wa mali a nga swi tivi phela wena ku phuka vanhu lavawani mani muni n'winyi wa mali a nga swi tivi wena middleman ku wena yoho middleman wena leswi vanhu van'wavoka va nga swi tiveki you are the middleman, you don't have nothing chana i lo tlharela tlhelo so ku tlharela ka wena tlhelo hi leswi ku endlaka konge se hi la ku va munhunyana wun'wani wa important boy i mfana mani mfana boyiki wena i ta ni twa ngomela ndi ya va vanyini ngoma liyana ndi ya banyini la ku kombeta ku ni te ni ta ku khohlelela nghoma ni ya ku khohlelela yona nghoma i twa u famba hi humesa swivoice note a no tshika swikholwana swo ekhosa a ni nga swi lavi ku ta ni ta cinela 2.5 a ni nga swi lavi ku tela mali yeleyo munhu waloyi a n'wi rhumini waloyi a tshame kwala tlhelo yena loyi a nga ti hayi xitshweli ku no sharp eveni ku no sharp so hi ngo famba hi ku yini a ni nga swi lavi that's why na swikholwana swa wena ni va nga ni tshika na leswi a nga ni swihlamula ni swihlamula cause of mbyana leyo hi rhumini a yi ri kwala kusuhi na mina ha kona laha yona misayikho yona yi nga tsala mina yi khale mina kha ni swi tiva ku hayi no like the page very overall ku a yi kha yi rana hi management ni vona in terms of matsaletsale ya swilo la I was aware man sina ku ni yi hlaya comment ni vhete ni swona ku no ku nge vi ku ri misayikho a nga tsala swilo leswiya so a ku va ku ri management so a swilo swa twisiseka no sekhi hi languta hala ka misayiko swa twisiseka I'm not sure if yi nga yo hemba or kanjhani but swona loko yi kha yi hlamusela ni vula in terms of yo a yi nga yi lavi gigi leswi hetela swi make sense ku a hi yona yi kha yi communicate la a ku ri management and then yo yi hetela yi cancel ku hi yona yi ri a yi na management laha lo angete yi va na vumunhu for defense nje so mhaka kho yaleyo so we don't know ya tika hikuva a ni n'wana n'wana vula side ra yena a ku verify u choma hi tino hi ta swi verify sa ku yini swa bakani leswi a ridzi ene i swi tiva ku mbyana yeleyo a ni nge vuli vito ra yona mara yi tiva kahle wena ku mbyana yeleyo i mani yeleyo hi rhumini ku yi ta ni nyangatsa ku ya cinela 2.5 a Pitori mnyuku ya vanhu ntsena leyi nga ku yindleni i mnyuku ya vanhu ntsena wena when time goes on swilo nantiya swi nge ku fambeli wena ku lexi nga ta n'wi fambela mnyuku ya vanhu leyi nga dya timali ta vona na nghoma yeleyo yi le ku teni buti i va right ngopfu na nghoma yeleyo yi le ku teni nge ku tshiki na maxaka ya wena a ta jiki wena and sweswo is just a last bullet leyo u ri na yona ya psychology i ta producer yin'wana i ku yini because already na voice note ya psychology ko va ya le hentsene leyi sweswi nga na yona hi yoyo hetelela hi ro ri bullet ri wena ro hetelela mina a ku khomele mabullet wena na ku khomele mabullet la nghoma yi nga ta ya vavanyini leswi nga ta ku byela swona swi ya vavanyini na ri na wena a nchumu leswi nga ku ndleni u endla katsongo chana endla katsongo too much me njimisi nyama na nde ku smedali poroporo xiyexe mina loyi wena ni la ku yima na wena dzi nga abuse gaza wena i famba wona gaza hakela vafana na nde i tshika ku famba hi dya mali yeleyo u nge hi mali ya wena mali ya wena mali yeleyo you are a middleman wena yo tlharela tlhelo a ku rhuketelo ngopfu ni ta ni khale terini laha a xikwatini misayiko xikwatini xikwatini for hala I think update yi ta tlhe yi ta yin'wana ku busy blind na gagaxa already i live leyi nga laha hi yo i hlamula psychology again ya so yin'we ya ti-responses mi ta gagaxa ka video leyi hi vuri ngu hi ta yiviya leyo bohe moya unfortunately mara hala ve a huma movheni makhata ta psychology hala let's go. That's why when people want to reduce it, milomile ina property, not the fridge. One company na social media owner. I wanna show you. Nata kuna delela mfa. Nata kuna njani video am ngata yingisela yena moya ntse. Na sotala so an komba ngendlala. Let me show you. This is my fridge. Ani ayaris ilo tsama ile. Oyiba, I brand am chumile. This is my fridge. Na komba ku ran komba ngendlala loko vutomi swo tsaka byi njikerile I know what to do. I wanna show you small things. Komba ku ri a ni bari phe mani phuntanga la mihleketeni xikuta xa mina lexi for wheel lexi baka xa mani ni va xavele hi December lexi
So when I tshama u endla yini u lava ku ni komba ku tshama endla yini. These are my couches, people. A ni ti hayarisa a ni tshama mi ni vona nga ni ku ni hayarisa ti-couches. These are my couches. Ti-couches lo ti paka kwala to ta ze swin'wana swi nghena hi mahele no paka la na michini ya ti-game la no veka la. There is nothing. Komba ku ri ni tlharihini na swa ku vutomi byi nga tshuka byi ni jikela. That's why a ni concentrate xilo lexi ni nga ri a tele ngoma sofa lama wa yi vona ntsena ni ta mi komba na man'wanyana laya no mapaka la garage na ti fanele create something baba na komba ku la misaveni loko ri munhu u fanele u va smart awu nje loko vutomi byo tshuka byi ni jikerini ni ta sungula ku ndla ti-deco hi liya fridge ni ta koka fridge ni harisa and do those things. So wena u hleketa nga ku me ni fana na wena ni xiphukuphuku nje va psychology. So good people, you must invest in this thing. If life shows you flame, then you should invest in other things. So the sound is still here. I've got a sound. I want to sound. I mean, I'm telling you, you want to go in Lombesvara, forget the lifestyle. The other couch is little. No pakala. I'm losing too much. I don't lose anything. I'm not hiring anything. So no way I social media. This sound is about 700,000. This thing. So munhu a ta hela a ta ku hi koho a ta ku ni byela ku khome hi ndlela la mina no a ta wasn't to renta swilo leswi mara I'm not renting it ni swi veke kwa because I know uncle man you have something ring fix yeah. So if there is one thing that you need to know, people, munhu loko a nga ku tivi and we don't force people ku ri vandla yini hina swifuwo swi humile swi ta ku komba ku ri a ni xiphuva I know what I'm doing. So simply because va ri English ni ndlela ku ri yini case vutomi byo tshuka byi ni jikerini kun'wana I know what I must do. A swi le ku dyeka nyama ya mbuti hi dlaye mbuti la wa swi vona yin'wana hi le ku yi swekeni le potweni la hi le ku sweke ka nyama ni na timbuti to tala na tinyimpfu na to you know why na tihomu na to because na swi tiva ku vutomi byi njhani loko no tshuka swi nga fambangi kahle I will concentrate ka farming I will focus ka farming. So we're doing like me ni puntini nyana ni fana na we psychology i ngo lo ti langutana na swipikara ntsena ximbuta xa mi lexi vabya xi tlhaviwe nayiti namuntlha lexi mi lo xi loyi va psychology a xi loyi na loyi ni nga loyi na mbuti yinene i jelezela na mbuti xi tlhaviwe nayiti namuntlha lexi a xi fili kahle ku va xi chela xi tlhaviwe nayiti namuntlha so ni ta vona wa vona because I know ku ri vutomi byo swilo swa jika na fame ya hela swin'wana jikela mindzuku so I need to focus on other things. So weyi twi nga ku ni fana na wena laha hi le manchinini ya mina psychology lomu n'wi byela ku ri before tata lona me a yi fanele a rhanga tata komba ku yi endla yini ka malembe lama hinkwawo kwale a ndla yini vuton'wini. So wa vona mina ni ri phorisa ni titapa van'wana ni ri loko ni va pandza lano va ta ku va mhana aya mhana aya va tika lawa mhako xi bini gagaxi laha a yona a xi bini yi kahle yona se futhi se swi nga phamu it's starting to take shape. It does actually look good. As you can see from the distance swa tikomba ku it's a modern design a yi tolovekangi hale kaya as you can see it's very good. It's good as you can see unique kahle. Okay, from this angle it's good. I can say it's good. Look, see, from this side. Go maybe issue like I left to gash faster and maralo in so it does balance out. Mana khatikala swa ku walish twanga ku swa ku tlanga na swibelani twinga ku thamuka na swibelani swi van'wana ni ri loko ri swa nsati wa ku endla u famba ta swi vona ku himpela ku yimi nchumu la loko ku ri ku a ni ri swa nsati u n'wi swi byela a laha n'wi a famba ke hi vona ku ta endleka loko mi ta ni jamu na swimming pool i tshama mara timalo i tshama nghena se ka swimming ala ku nga nghena ndzeni ka swi vona ku tita ni yivela mafasitere ya mina ya ku durha ya va ri ti-Crealco vona ku tita yiva na ku tlhorhula hi AK-47 titambela wa ha ta ku yiveni
Mungutsa ku ye indla I busy yini before okay an alias ni switwini ku ri music 1 2 3 na he ha bukana ye indla yini vuton'wini swin'wana handle ka swa music. Hi ku music swa wa vava phela. So handle ka music indla yini I ta nghena phuluni ra ngi hlamba la hlamba mabadi nga ku swi ku jamukisa muri skonto. I ta nghena ndzeni ka swimming pool la I hlamba I mabadi nga ku na mabadi ngopfu we. Wona badi va ku zamini va bini va ku zama va Dr. Joshua Tsanza wona badi na badi ngopfu. Ni ku kuti na badi. Wasibona swi lava minkarhi wun'wana swi kahle ku munhu a ringetela mi nga jamuki ntsena I va khendla swin'wana vona n'wana ka komba swidlodlo swin'wana nga ku swin'wana nga ku swilo swo fika swi celaceriwa mi twisisa mi swilo celaceriwa a karhi ku muti a ni rhuketela a ni swi tiva ku ni n'wi endlele wa swivona va le ku plastereni laha va busy ku plastela a ku yimangi nchumu ku nge yimi nchumu ni ku byela ni nga ti pfinyingi xikwembu a xaka va munhu. So we're busy la. So swi lava mi loko a sungula a ndla ti lifestyle kumbe a hala ku lama ku kasi va ri busy yini handle ka swin'wanyana swa music ku music so wa ku pengisa swin'wana leswi mi nga busy sweswi phela I ndlela penga loko I vula nga se mali yi nga ngheni ndlala ya jamukisa ndlala kwamla so la ku tamta ta jamuka la mi twa ku pandziwa mi twa ni nga mi pandza la ni nga le ka nchumu na yindlu na yo June ni hakela na yindlu ya 1.8 million psychology tra cheka la ka me muri skonto jamuka ngopfu munhu wo la theka ni nga n'wi endlela nchumu na yale I mali ya tinhlambi a ni tivi ku ni mali ya tinhlambi na yale swi nga endla ku ri mali ya tinhlambi yele 70 kunyala ay vanhu va jamuka vanhu wa swona loko plasteleni la ndzeni la ku plasteriwa a henhla ka va plamba ku sungula va plastela va plamba ku sungula wa yi tiva plumbing ku vulavula ntimba wa swi ta kuma ni swilo leswi nga la ay maxangano wa chomi leta n'wi leti jamuka wa jamuka vanhu loko va lava ku jamuka wa swi vona psychology many busy ku aka nkarhi wa vafana wa swibelani ni nge wu koti many busy ni busy ngopfu na swi busy so swi ta lava na we va busy swin'wanyana ku loko I engage na me ni ta hatla ni swi visa ku misalo I busy swin'wanyana sa u busy nchumu we langutana tikatara ntsena a swi ta ku vavela sweswo ni tlhelele le xikolo ni nghena yi je xikolo so imagine ya vulavula na munhu wa ku a bombisa damu ra mati ya manungu mati ya manungu bombisa mati fambe ya ku tshungula flu wena so sometimes it's good ku munhu a engage na ti-type ta ye wava because you are nothing wo va nothing a wu lexi xi busy xona se me ni fanele ni DJ leri masiku hinkwawo vanhu loko va ku fucha va fanele va fuchela mi ta duma hambi mi nga vulavulangi ku biha ma hi ku duma mi ku lava ku tlula ku ndla mali hayi hi swi tweni gagaxana ku se yo hela ku duma ku tlula mali hi swi tweni ya Fabiano a burugulei mativona musi na ntango ya kono ya mitra kona mi tsake njhani mi nga tlangele mi xavile ale kuni yawo ya kulo mi tsake njhani mi xavile ni vula mpahla beke kona ya dura hi swona mi tsala kahle moya ya yin'wana mali